Mayam Kurumzari, Dom the Imbiribus Impact News ni, I Joyshree Usham the Impact News ki Manung Hutna Taram Nongchari. Chief Minister N. Biren resigned Takraba Numit Marini Matung February Tang Tarahumdoi 2025 ta PR Proclamation asi violence ki matung da ahanba Manipur da PR Proclamation si tawkrabani aduga hozi akoina Parliament kanna chathari aduga akoina fangjaba pawda ngasi nong nini si manung da PR ze amuka Manipur da sangthana bagi duma Proclamation House da discussion tawgani puthokani habigi wafam lairi ngasi aduna akoina puzariba topic asi PR Proclamation in House likely aduna Manipur da presence rule asi kyam koina chathaki gadabano aduga hozi ngasi mak Parliament da Rajya Sabha da Finance Minister Nirmala Sitharaman Manipur gi budget ki matang da discussion tawbada madugi matang da Manipur ke budget se hojiki current fiscal adagi vote of account for 6 months of 2025-26 ki matang da wangang bada Manipur da economy recovery adagi Manipur da stability progna bai da magta lengak na kanna honari full support pigni haibagi adukumba thaza bazu fongdok pa laikre aduna ngasi akoina puzarlik ba topic PR Proclamation in House likely hiramasida Manung Hutna khana naba election biriba akoigi expert panelist na ahan bada haiki right makta election biri oza Dr. Chinglen Maisnam Professor Economics Manipur University Oza Taram Nokchari Mayai Thangmada election biri Oza Dr. Yumnam Premanada Head Department of Law Manipur University Oza Taram Nokchari and last but not least on my extreme right election biri Oza Ningthoukhongjam Satyajit Chief Bureau UNI Oza Taram Nokchari ngasi discussion hawdok chabasi ahan bada Oza Dr. Chinglen Maisnam lakchage Oza ngasi gi discussion da su Manipur gi budget for the next 6 months of 2025-26 haibani na Manipur da khoi PR je dum sangna dum chatha gadauri bra masina takpadi aduga khoina fangjaw pauda PR Proclamation ji house da numit nini humni gi manung da tawrgani haibige tukumba yam thajaba source su leiba Oza gi mot ka thambiu PR haibisi democracy gi chatpa lewak amade di pura tayona ba mani ko adubu lairiba Manipur gi film sina hogi PRC adum khoise lakhre amakata nasu adum legi to mali aina khanmadadi lairiba film si Manipur gi film sidadi hogi PRC adum chatharaga akogi election ama oina mayok katra haibigi sigi thajabse engondadi yang wang le marandi PRC ni hiena makoida kogi sa koi double engine dagi di single engine ne hiena khuloiram do male aina khanbada simako sina igi wakhalni aduga ani subadana sigi puthoiba akogi budget si akogi Manipur gi oini yengadi masi yamna puari da lehorgadaba haidi akoina hana Manipur gi budget si assembly da akogi mihut singna akogi magi assembly gi floor da putoktana maduda debate tawdana discuss tawdana maduda nainadana maduda pass tawba adum oirambadu handaki budget simadi masimadi akogi lebaksina khangba dunga parliament da putokre natra ada kitang aina masaida hoi nungaiba amadi nungaitaba ani lei hoi nungaiba part ama hargadi ngasagi akoi Manipur gi budget se masi karma mongda lerami adugum karma mongda leheningi karma mongda leiri haibasimadi lebaksina khangre loinana hoi gi parliament ki house animak haidi hoi Rajya Sabha amadi Lok Sabha animak ta leiba member khudimangna masi khangre ba Manipur gi budget se o smai to malai haibasi autoromena si sima khangi base simadi am nuai maramdi hane de ko ji khangde da aduna sigi ko gi budget simanuai aduga ani subadana nuai taba part ma hargadi akogi adum hane degi adum harga lakpa akogi matam chupada koi budget se puthokpa matam da union budget po ro state ki bo ro he puto budget puthoiba akogi magi concern minister se masina claim de yang wang na he toksan bese masi am nuai taba haidi budget ki bhasan jumbo aduga budget ki size na bone size do masi adum idea adum thengnei ba sigi akogi budget ju one of the akogi worst never haidi worst di aina thengnajabada yamna contraction ni da matik masi enemy koi ba e wat pa akoi e wat lingai si da amuk hen akoi e wat laba kogi malnutrition yamna malnutrition or ba haitare ne ko adugo makhalgi kogi enemy koi ba budget amane nei dilawi adu masi kuthang da magi economy haidadana lerba nadana lerba economy si masi kogi kick start toba masi hogalaga chatpa ngamni haibase masi wahi wani practically koina olakpa matam dadi madudi ai oithokani haibase engonda thajaba leite ko sima adu aina sida ma thamjaning badi amukasu aina budget sida
masi already koi pass hokrabani na budget si adum chana radorabani natra chana dori si sahi amagi di oroi sahi amagi di tentative oina pi gre natra tentative ni sahi amagi se aduga tha taru kisina tha taru kisima koi boron account pokthokre na tha taru ki boron account tori si hoji ji tangai phadabagi chatabe yadaba adigi tolop nulop kari kra mayam phangnate tha su phangde khote hana riba mayam du masi ek akoi tawgrabani na adum release tawrani ko mathang mathang bill nung khangde ma khangde ayaba sing du di loin tawrani sima di leire madugi tangai phadabu le revise budget dauna tawre ko sima aduga akoi tentative oina uliba magi sahi amagi orakataba budget ki film ji yengoragadi se akoi sigi union gi finance minister magna puthoiba budget deida akoi gi kano simadi lebaki manipur gi apun ba pothok GST BCT asukana naringe manu deida yamna akoi gi zauni hadana akoi gi achauba figure ma puthore magi GST BCT aduga amarodana akoi gi budget sina ngasai gi pixel lakba haitare ko ani si on matamda aduna hanagi akoi gi aina su mamang thamjakra male biren gi matamda puthomba budget aroiba koi chahi du puthomba budget to madugi revise du yengma matamda madugi magi revise tu dagi yengba du kitang akoi gi hengale ko adu magi tasengna maki akoi gi budget si yeng matamda magi matamdu gi lemba GST bi yeng matamda di biren gi matamda na 70% ko aduga huziki Sitaraman gi matam sitana puthoi na 58% under ine as a percent of the budget as a percent of the state ki gross state domestic product ore ine adu masi adugi matik contraction khwaidagi chawba contraction bakhala amani lobga loinana hairibasidi ayaba bigibagi film se leire natra adegi ozaji adu budget se mana mayam na dilomna criticize ore dum mana finance minister have 913 crore rupees allocated under special assistance for state capital investment adegi 500 crore rupees na contingency fund oin thame aduga 2000 crore rupees na special assistance to state for capital investment adegi 9520 crore na social sector gi damakta adegi hojiki displaced persons singi damakta zu tong ana 15 crore rupees khaido e mogi temporary shelter gi damakta kaina hariba mayam je masi budgets reisa loina mak yaroba je adegi 100 crore rupees for relief operation 7 crore rupees for compensation 35 crore rupees for housing kain mayam hari je si mayam je yamna chauba minus special allocation di malaga nakana maram do hodori bra haba akogi sida soma so hairi special incentive for police yes special dusu crore lising adi sanipan humpu taru ina hayaba ado biren gi budget gi revise gi handari je crore changa cham ga yankai taru handaraga puthokpa amane basi okay ngatra hana gi sidi koi mi gi tolop nurop thau nung leiba khopa hana de gi dum leijo police gi budget tu ne ado handari ne ba hana si biren gi matamda 2913 ado budget estimate ne ado ge mathangi revise hoji gi revise dana 3022 ne ba ado ga hoji gi anu budget estimate dana 2866 ne ba si incentive ne hari si kamai na ha ki no sim ko masi ko gi mamang so ne ne ba ha jagre ado hoji phau di singdo busu de demand for grants da uli di document de si wona ulle ba ko sima ado ga hoji education da social sector hai di education da ado gi ko gi kanu da health da the social welfare gi ton ton mayam sida thada ba sembam hengat pa mali dana ko adu yengwa inga si lambi de la hojik se ko gi yoksang matam ba di ko gi festival of consumption gi festival makhalamani sidai ko gi magi pot puthoki ba kambu adegi ngasai gi leiri ba kambu si puna maksigi ko gi magi ko gi festive season hai tare ko adu aina sum urak pada hojik te lambi de la matam da na mayam sina ko gi ngasagi ising tang ba ising lupa kun piba bottle am da kun piba sing du mado koi lising le lambi da saina howe ba ko ado social welfare gi old age pension aduga widow gi pension amagi nongmagi magi manipur gi leiba nongmagi laiba paisa do aduna ising bottle ma leiba ngamde lupa changana mo koi nongmada patho di lupa tra tu khatna tro adu lupa kun gi ising ma phangbrana lambi da sakai hori ni ko aduna ina haijaningi di sida koina punna yeng badu da koina chabu man mani adu education gi budget social welfare budget su hana lupa crore lising amaga chama pan adum thami budget estimate handa kitang akoi gi hangatpa malidu crore chamaga lising amaga cham nifumari da kitang hangatpa adu bo hayang kanu da actually di si picture picture da ne ko mayam do sum kanu thairu thaijin or allocate mayam thabo ina sinar kun matam da adu lastly simta ga hajaninge akoi demand akoi da ayam balai ba sentam ji grants gi la ko ne center gi grants kamai to gida lupa crore lising ani ga taret akoi gi piction gare minus to hore hana lupa crore lising tra tu
थममदो बिरन की बजट अना दुम बिरन की बजट हारगे मागी लास्ट की बजट तो अदु करोड़ लिसिंग ट्रातुक लाकनी ना भारत सरकार की पारमदो अदुगी दो हौजिक करोड़ लिसिंग अनीगा तरिया से हंदक की तैगी मदुदे खाइदोगा करोड़ लिसिंग तरा मरी रोंग भक्तंग अकोई लाकनी ना पासन गरेब अदुरगदि मदुना अकोई सोलकदब मयामसी येंगसेब अदुना अइना फर्स्ट राउंड के रोबोइना थमजनिंग बसी मागी इकोनॉमी सिना ngसाइगी किक स्टार्ट तोबगी तंगाई फदबा अदि इकोनॉमी स्टिमुलेशन हाइसे डिमांड स्टिमुलेट तोबा कंजम्पशन सी मसी स्टिमुलेट तोनम होनबा इकोनॉमी सी हाइगन होनबा अदुगा रिलीफ कैंप त लेरिबा कोई आईडीपी से मयाम सी देदा अखनबा मागी तेंगबांग अदि मोइदा आसाम पीबयाबा मागी हाइतारेने को अदुगम पुनमक्सी मसिदा उदे अदुना अइना थमजनिंगदी मदु कोई अखोगी नैनबा अदुमदी अखोई लोइदना ngसागी ऑलमोस्ट मदुमदी अखोई पास तौकिदना असि फिल्म लाकदोरे को अदुना अइना हानबा थमजनिंगी से अखोई बजेट अखोई यामना अखोगी मियंग थमजी चंगी मरम अखोई मणिपुर की लेबा सेमिलोन की फिल्म से मान जीडीपी चाउन पानी दु प्राइवेट सेक्टर होजी कोलाप्स रो कांदा करा जीडीपी लाकदोइनु नत्रा अदुना लेंगाक न सुंग मतमददी लेंगाक न पुखत पनत्रदी अदि गवर्नमेंट की पब्लिक एक्सपेंडिचर से मसिना फोकट पनत्रगदी अखोई लंबेल लेतेबको अदुना आई सुमाय थमजगे Thank you, Oza. Mathangi wanga se Oza Dr. Premanada lakchage Oza Manipur presence rule thambaje hojik tha ma hele habatare numik tharani paraga aduna present rule imposition manung raise da Manipur da oirakli ba fibam my governance raise masi aphaba beneficial rom da oina yeng kadori bra or hojiki PR imposition ni manung da puthokli ba budget asi Manipuri da maktadi yamna mangjabani habi wafum zu mayam ma lakpa aduga further proclamation of PR zigi mami se taba aduna Manipur ze PR gi makhada irang nongmai caption bazi lakshin ba ngam gadori lakshin na ba hona ba da top area di loimak kano hantha gadori bra ozagi mot ka thambi ki baje ki dumudi anya kon khangbe area ti ko do ko gi professor yam single na fadana thambire adu ki PR gi matang se side khoi constitution gi article 350-60 yengum chane अदा अखोइना 356 येंबसिदा हाइरसी अखोइना मयामना खंबिगदबसे पोट अनि खगनी अमना कैना कांदा पीआर थांगरे मणिपुर थमिसी नोटिफिकेशन सी 13 February 2025 ने एंगोंद लाइरे प्रेसिडेंट की नोटिफिकेशन सी प्रोक्लेमेशन सी अना थंबसिदा अहा बेक थमगिबका थानी की ओइरमनी मा सादिबि की पीएम थानी की पीआर नि थानी की मनु थानी ममांगदा माइना रिवोक तोरसु या एनी टाइम नोटिफिकेशन थोगो अना थानी सिगी मनुंग सिदा मोइना हाइबसे पार्ल मोइना हाइनबसी कॉन्स्टिट्यूशन की लोंदा से डायरेक्ट सिनजरगा cease to operate at the expiration of 2 months हाइबको अदुगा करियमा यावगे कांदा unless before the expiration of that period it has been approved by the resolution of both houses of parliament हाइबा अदुना थानी सिगी मनुंग सिदा ना ngasai parliament gi Rajya Sabha ga Lok Sabha ani mangna approve to change bako an adu approval do tha ni smung da Lok Sabha na su Rajya Sabha approve to change tha within 2 months da aduga adu ek tahu da matam sida madu PR se tha ni sida leroi bam mathadum dissolve to adu akhoi gi lubam na akhoi na sarkar le huda base PR cd sumuji mami senga bani aha ma da khoi gi se minister amasung my council minister na resign to matung sida अखोइना खलंबसे मागी सब्स्टिट्यूट अमा लीडर अमा लेतबदगी 36 आर्टिकल 163 की मखादा चीफ मिनिस्टर ना क्लेम तोम चंगे अनोब चीफ मिनिस्टर लाकदो सरकार सेमगे आई नंबर लेरे कमांड ओइरे हाइबो अदु पोसे तौबंगम दबदगी कोई पीआर से थमगिबनी ना कोई लौनरमेबको अदो आई खबन मदु ओइरमदो मानद्रे पीआर थमिसिदी रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर और अदरवाइज हाइबनी गवर्नर पीब रिपोर्ट हम दरकार लेरे साइ स्टेट की अदरवाइज है यावे अदुना ताकपदे कोई पीआरसी सरकार सेमदब खोतब मसिंग सुब हेनबा कनाना चीफ मिनिस्टर ओइगनी अमु कान अदुगी मालक्तरे तौरी फियम जीवानी नहाना तौगेदी यारा पोनेबको हाई कमाना हाइरगदी लो इन्नी हाइबनी अदुना एक्स न ओइरो वाई नंग न ओइरो जेड नंग न ओइरो हाइबदु लोइना यागदो ngakta ne aduda kaim tawdna hoji bokti leisine den khamada PRC moigi leadership crisis ka gi mande masi akhoi kano du resign to holaga PR thamna bagi leidna ko
पोट लोब माले पोट गवर्नर करी रिपोर्ट पीगे अतोप अदरवाइज है पोट यावन अतोप रिपोर्ट कई लौगे अखोई मधुदी कहीं मधुदी कोर्ट जस्टिसेबल अखोना क्वेश्चन याद्रे याद्रगसु पीआरसी स्टिल अखोना हाई कोर्ट अंदर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पेटिशन थावे अद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाइरकदुसिना काउंसिल मिनिस्टर सेंट्रल की काउंसिल मिनिस्टर तौर थमईनेबको अदु थमईदु काउंसिल मिनिस्टर पीब एडवाइस मसामक्तुदी रिव्यू तौब यावे तौरिगमसु ऑन हार्ट अखोई हाइतारे document on her record my advice to based to that is a matter is enough or not sufficient not high sida challenge to yani to aduna wari mun ana 2 months si ka ngada phar ka doino na ko ni kumna pa matam da 13 na thamam ni na april gi tang tang jo trom de swai da pha dore 2 months ko april se la laktor bani ngai le bani april se akoi ga swai da irab laptra bani ba ko april gi tara hum doi swai da parliament de mu ko roi hoji phami budget ki parliament si up to 4 april bo ni 4 April bo ne pham doisi ana 4 April ji mamang da puthok do suya ya ro discussion tau doine akhoi gi dis sai thani surga sis PR operation sis to ra ma ta akhoi di sarkar le hudre aduna sarkar le ne mon PR tham gi orga di mamang sarkar da halaga adum ya ne akhoi sarkar su le hudab ne legal backup mo le si da am tari si the marak is the kano adu sarkar sem na bagi am ko hojik form tau ba ya sem sa ba ya roidra hujik sem ba ya akhoi tau si akhoi ni suspended animation ni thami se suspended animation haji di kano da di constitution di yaw de ba ko adu masi SR bomai against you India haidana akhoi 2000 kano gi 1994 gi ya maroi bani masi 10 March ni 1994 gi 10 of March khoi handa ki tha se si 1994 ge duda just mapan held to hibani aduda mana loram da gi concluding paragraph to hai se tha ani si gi manung da tha ani si di akoi suspended animation un leirani assembly si animation to suspend to thambai wane ba MLA dum leini hai ba adun anytime revive to pu ya bai pot am lei aduna ni tha akoi saka semo hai se saka sem se thodong sem gi wasi na hawai di khara tawro me hojik te mu tumin na mu leirani chup chap ta silent is golden na leigre ba ko mai aduna majority oi ga khator me hojik ni to gidre aduna khamasi adagi toktra ga di masi jadu mande ana ai khambada sure short hayeng to hangchi to bodi moi agenda aina thibada di manipur gi discussion di yawde aduga hojik lai se akhoi khutta lai si numit 10 mari dang leba akhoi gi parliament gi mifam si 19 nama lai 20 sum phamaga nasai gi 28 and 30 and 31 si di suti ne ko public holiday oiba amai toga si sunday nung di khaidokhini khaidokha akhoi hardly 10 to 14 days phange parliament je ko aduna adugi manung sida ni hujik tawdu si adu approve to hum changi board houses adu su simple majority ni adu den pu adum yarani ade congress ha ju PR thamona thengmal le hai ni congress hai demand yam theng thami kai no hangi ne adu di mo ju yare hai bani ade BJP ade sarkar paijeri ni khambada command is there adu approve to horni approve to di 6 months soidre okay so handak se approve to gi bata di another 6 months another nati hajunga sage 13 ani du ga yauraga 13 du gi thiraga 6 month ahan bada aduga maximum the 3 year buk thamba yaba the 6 months bawa extend to utaraga di adum suspended animation oigidori bra na masi iraga di yaudraga su moina haisi akhoi gi suspended animation gi type lai doine dum assembly de dissolve tawre lathok tribo PR sum thamne ba assembly de dissolve tawre president lathok ki ne ba ko adu whether assembly de dissolve tawre kai di hinge log doine khoina aduga masi akhoi gi constitution gi convention de yam sangna suspended animation de thamba se masi phajado problem ni aduna ai khamada PR anira kuma 6 months sangdok toini adu maximum the 3 year Punjab ko 5 year lay constitution da ani di o za ji kam kan da president na dissolve tawre haina lathok pa ya doina anytime lathok pa ya doini mai mukhuta dum mai mukhuta leire aduga masi kanu tawdoni 356 ga 357 ga punna sakane ba ko 357 da law sema khotpa si parliament na president loisinani the president amu delegate tawbiye aduni governor na kaina ga khoi paire ga haise 357 tawai ne ba ko aina kamada sigi posin leibani na anytime assembly dissolve tawre lathok pa ya ba ko lathok pu da adu lathok di adum loire adu hala ro aina sarkar semi nang semni je haira ro assembly dissolve tawga di election commission of India da article 320 ba makha da sina kharni adu 6 month gi manung election tawro na notice thola ne ba ko adu gi po ni aina khambada akoi si either akoi gi approve tawda ba yaro PR tawga tha ni tawga mathan hanjalak India da am to thok tri ba ko
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯚꯦꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯚꯦꯜꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯡꯆꯤꯠ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯗꯦꯁ ꯑꯞ ꯇꯨ ꯗ wisdom of the parliament ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯅꯤ ꯗꯦꯁ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤꯅꯤ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥ ꯅꯨꯡ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯅꯨꯡ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯃꯔꯩ ꯇꯨꯔꯩ ꯈꯔ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯈꯔ ꯇꯧꯅꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯗꯤꯕꯦꯠꯇꯨꯁꯨ ꯄꯤआꯔꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯏꯗ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯄꯤꯌꯥꯔ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯄꯤꯌꯥꯔ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯕ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯂꯦꯞꯄꯦ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯤआꯔꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯃꯤꯗꯤꯁ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯤꯡꯂꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁ ꯆꯤꯡꯂꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤआꯔꯁꯤꯗꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯑꯦꯟꯇꯤꯊꯦꯁꯤꯁꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯂꯩꯕꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯗꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯂꯣ ꯃꯦꯀꯤꯡ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤꯡ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯄꯥꯋꯔꯁꯦ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔꯗꯨꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯗꯦꯂꯤꯒꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯄꯤआꯔꯁꯤꯗꯤ ꯑꯐꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯇꯧꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯄꯤआꯔꯗꯨ ꯑꯐꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯐꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯛꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅ ꯏꯔꯥꯡꯒꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤआꯔꯁꯤ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯗꯤ ꯇꯥꯗꯦ ꯁꯨꯝ ꯒꯥꯔꯤ ꯈꯔ ꯊꯧꯖꯤꯜꯂꯨꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯤꯆꯝꯅ ꯅꯨꯡ ꯊꯥꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃꯩꯒ ꯀꯥꯞꯄꯤꯑꯦꯅ ꯑꯥꯔꯃꯤꯗꯨꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯥꯔꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯐꯣꯔꯁꯇꯨꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯗꯨꯅ CRPFꯇꯨꯅ ꯐꯥꯎꯗꯣꯛꯑ ꯆꯠꯀꯗꯧꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯤआꯔꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤआꯔꯁꯤ ꯁꯣꯟꯇꯛ ꯇꯧꯕ ꯄꯤआꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯒꯗꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯡꯒ ꯊꯧꯖꯤꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯒꯗꯧꯕ ꯐꯥꯏꯇꯔ ꯄ꯭ꯂꯦꯟꯒ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯄꯤआꯔ ꯂꯧꯔꯝꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯤआꯔꯁꯤꯗꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅꯕꯨ ꯀꯟꯇꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥꯕꯨ ꯉꯥꯡꯗꯦ ꯕꯤꯔꯦꯟꯗꯤ ꯋꯥꯕꯨ ꯉꯥꯡꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯥꯡꯉꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯄꯤआꯔꯁꯤꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯣꯟꯇꯛ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯟꯈꯠꯂꯛꯄꯁꯨ ꯈꯪꯄꯣꯠꯇꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯚꯦꯜꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇꯧꯔꯅꯤ 4 ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯗꯦꯠꯇꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯅ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ 6 ꯃꯟꯊ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ 6 ꯃꯟꯊꯗꯨꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕꯗꯩ ꯈꯪ ꯃꯥꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯇꯒꯤꯗꯤ ꯁꯦꯝꯃꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯟꯖꯕ ꯖꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯅꯝꯕꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯗꯕꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯝꯕꯜ ꯑꯄꯤꯜꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗꯤ ꯁꯦꯝꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯀோ ꯍꯥꯏꯗꯤ 2027 ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇꯥꯏꯝꯗꯨꯗ ꯋꯥꯠꯆꯔꯤꯕ 2027 ꯑꯁꯤ 25 ꯆꯍꯤ 2 ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯂꯥꯏꯐꯇꯥꯏꯝꯗꯨ ꯚꯦꯂꯤꯗꯤꯇꯤꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕꯗꯨꯗ ꯄꯤआꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯜꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇꯁꯨ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯄꯦꯇꯤꯁꯟ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕ ꯄꯤआꯔꯁꯦ PILM ꯊꯥꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯤꯖꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯣꯡꯕ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯥꯏ ꯍꯦꯞ ꯗ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯩ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯖꯔꯒꯦꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯛ ꯒꯕꯔꯅꯔꯗ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯄꯤआꯔꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁ꯭ꯇꯛ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯈꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯛ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯊꯝꯃꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯩꯁꯜꯂꯒ ꯊꯝꯃꯝꯕꯅꯤꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯖꯗꯦ ꯔꯤꯖꯅꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯁꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯝꯕꯔ ꯂꯩꯕꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝꯗꯤ ꯆꯪꯕ ꯀ꯭ꯂꯦꯝꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯁꯨꯡꯇꯧ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅ 163 ꯅꯠꯇꯕ 163ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯅꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤ나 164ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ आर्टिकल ngakani 164 क्लोज नंबर 4 अदुदा यावरिसिना MLA ओइद्रगसु मी मना था तरुक मिनिस्टर ओबे मिनिस्टर मीन्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर अदुना anybody MLA ओइद्रगसु था तरुक हेयादे विदिन द 6 मंथ मंगना मास इलेक्टेड ओइदोबा अदु ओइद्रगदी अदुम तोखरने मासे सीज टू बी MLA ओइरने MLA मीन्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर अना होमो चावबा मना यारगदी को मयामसिना अखोय मयाम मनुंगदा अखोय मसे खना लेरे नत्रगा सेंटरना खना हले अदुना नंग ओइरो मान ओइरो ना ओ नि खंगदे बी नि खंगदे सी नि खंगदे अमा थांगदोगा माना क्लेम तौरगा मो मयाम सगत पिरबा अदुसु ऑप्शन नमनेबो अनि कापुर तौरिदो नायक अदुदु कायना अखोयना सुम खंजबनी अदुमसु ऑप्शन नमनी ऑप्शन जी 160 की मखादा क्लेम तौबिरो सस्पेंड एनिमेशन लेबनीना अदु तहौद्रगदी 6 months लाखरनी अदे 6 months को लानी अदुगा दुम खंबदा 3 year गदी कसु लेरो याम करी रांग लेबन तबनिना को अदुम फ्रेश इलेक्शन तो हायर कनेबो को until the expiry of मतन सांगमली 2027 याम लेरी हैबनीदा अदना सेंबिरो ngमद्रगना नोइने लीडर ओइबगी पोस्ट लेजदरगना कोजु मापांगन जु कंजदबा हाइतारे असेंबदी नंबर लेरिबु केनो नाना क्लेम तौगे क्लेम तौबगी पोटपु कसु खनरमदो मानद्रे हुजिको सेंटर न नंग तौ हाइरतिबु तौइदुनेबा अन ngमद्रगदे इन हाइसे लीडर अमा नोइ म्यागी नतबा तो XYZ रांसी याउजदब मी अमना खलगदी लोइम बखु मया मतुंग लेसु याइदना को अदुगी पोट कसु ऑप्शन पिजेबसिना खोइगी वखलोनी लौबो लौदबस अप टू देम ओके थैंक यू ओजा मथंगी वहांग से हा ओजा सत्यजित लाक्चगे ओजा मणिपुर दा प्रेजेंस रूल थंबजे आयामना पामना बदोंग तौरे हाबे वफम जो ओजाना फोंदोकली अदुगा हनकी प्रेजेंट रूल से यामना कनबो ओगेद्रा हारगा खरदिम पांग सोनमा माली हाबे वफम जो थमली हाबदी हंद इकुइ कुइदना फ्री मूवमेंट ऑन ऑल द रोड्स हारगा अदु नुमित मक्तदा मार्च की तांग निपान दा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के वाफम थुगारगा माइ प्रोटेस्ट में चतखिबा अदगी सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ी मई थाखिबा सिम याम थोखिबा दे ngara mukta zu churchanpur da zu violence erupt tawgre aduna PR leina leina zu sumaina violence thoktabadi nate aduga
ozade khangjaning muje hozik leader amana state claim taw have je hoziki matamda khoni matamda akhoi ruling legislators haigadra BJP gi leader sing adagi atopa leader sing marakta capable oiba efficient oiba yawa targasu Manipur ji amna hot seat to the phamning daba adukumba akhoi nadum pause tajabada hozik pokana na hot seat the phamning doino adugi nungai tabuzum laibni na claim sidi pangna tawdo mandre aduna PR dum chathaba taragadi kamai taw ozai mor ka thambi swais Sugi Manipur ji PR yam na ka haje pat Manipur India da PR pai samna leiba yam hai tare aduda Manipur ji amani ko na ki kama thojak sure adu Manipur ji mongon yam experience yam leiba aduga irang yam leiba mahum da ri si khoi adu PR ji an sam thamba su oje madu khoina leitaba hainu lai pharam si hai kai no ham tamda Jammu Kashmir da sahi taruk leiba Punjab da sahi mai leiba ani swan yam sang leiba se masi kitang nuai habu oi aduga people's akhoi voice masi su haitham leitaba isam sam na harab da narang nahan je mayum de kan ma thokhib da thiba khangda bu governor da pisan ni hai amani hai aduga kai ma khoi on government lem tari million ti na khotana khataw do khataw wi maru activism da akhoi ne kada da wakat tu no maru pau phang da ba madu gi maru su nuai ti duna PR hai bise phan hai je bani mi try to minister try to da da thabak to mi imdan tor panina madu performance di khadim handani aduna phana brasu PR hai bise di prajana di nuai ro hai bise thamjage si terek da khoi notik dai sina hojiki central government kai khalam ge kan February 4 to April 4 parliament session lai ri na si marak si da dum puthok pai ai hari February 13 hai ri na February March April ki tang tang thui phog di dum yari ko ya bani na mas matam tang lo dong mali aduna puthok pa je tap chang na sai somna thambi ki ton hai yim puthok ka hanti puthok ka dobra hai ri di akoi ki paper bill present to bai ri si government ki prerogative bi government puthok ni thamna puthok pai ai have tham jage only money bill paisa involve taro da only Rajya Sabha Lok Sabha datana Lok Sabha de present to bani aduna hojiki Manipur ki bill sidi amaro de yam laibam na constitutional amendment di even 2/3 majority na tariya de kai bidu akoi sigi PR study just simple majority leiba present or du khut thangana dam sing helaka dum yabani na yamna laina yam lubana ta mena comment na anytime puthpa yabani na dum khana jarmani haiba ma thamjage si teresa yam luba situation ma hoji akoi wajani na thambi ki bidu da masai finance ke ma thambi kana akoi si finance minister thambi the issue ani thamyo aham bet kare hake kana han lermi ba economic activities se hoji hengal ani praja mayam se wara ro na khungal ani haba ama haiba amana normalcy handarani adu hana congress government toramba PV Narasimha Rao chataba IT Gujarat chataba adu manati akoi sidi irang lai matam da chatpa adu government ni minister home minister mari ni lai si ya hai adu minister of state chu lai adu mikun hundoni lai adu government amani na hai adu mana di prime minister di amtuk chatti madi hai di prime minister yam toina chappa notice quite chappa si Manipuri chatti adu maram di hai adu economic activities ta kitang thamjaba je maja khoi kitang khoi na sai data ama sum jing jage ko akhoi gi economy na khoi na pali ne apse hade gi budget se da akhoi na hoji lai bu paisa kadai ding no ham la changi kadai di man economy phadui no ha ka am changi maja phobisi da khoi sai sum jada hang bada relief ki piba paisa su piban ha ka da 15 crore kaina relief ki hayo mem do maja akhoi sum pa matam da 16,000 families hai pa matam da yum ma da mi mari lai da pa example isam samna adu lising tranga ne ba lising tranga sida yum ma na yum sabi ba dutan su yadri yum sabi ba na tana hana le mi ba mo ndo mu hinga na ba to matam da isam samna la kara han pa sine la kara ne 2 per to 150 crore changi adu sri hen chang ka ni ada smaina mayam si man punchi ma hauna ba na ba da madum ba gi announcement yo yo gi adike hojiki si marsida temporary shelter na koi 15 crore ama su la topic sai sona pa da ba akoi na haidari na temporary shelter gum ba su me apsa koi jiki displaced person me na thawai ka yaw de wai leba pam de mo na pam je sida pa sai am thad be mohutta ha ni yum da chang na ba do do na view ha si ma hai ba adigi relief ki 7 crore yawi adigi mati yawi adu masi da koi am chaw nu ba se akoi ki handak se home minister se kana da lakpirame Mizoram lakpirame Assam lakpirame madu yam chaw lak thokpirame ba even Majuli Island do 1000 crore pire samgar kani kai gumba adigi adu man do akoi ki sida amta hai da se masi mi da ko kitang nuai te khariyam to bi bai phabra hai ba je hanaki budget se utte ha bi ma mung chage adigi ma apune su yang kala
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯪꯗꯣꯔꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤꯗꯩꯗ about 17 to 18% ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯄꯤꯕꯗ ꯆꯠꯈꯤꯗꯣꯔꯦꯕ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯄꯤꯕꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯁꯤ 16-17% ꯕꯨꯔꯣꯅꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯨꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯖꯦꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯨꯔꯤꯈꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯖꯦꯠꯁꯦ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯂꯨꯄꯥ 19 ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ another 18 rupees ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯤꯌꯦꯕ percentage ꯍꯣꯠꯂꯒ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯨꯔꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯁꯤꯡꯉꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯨꯗꯤ ꯂꯩꯍꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯨꯔꯒ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯁꯤꯡꯕꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯕꯖꯦꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯀꯅꯤ GSDP ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯉꯁꯤ ꯁꯦꯇꯥꯔꯃꯟꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯥꯏ ꯀꯦ ꯒꯨꯖꯔꯥꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯅꯤ ꯑꯥꯏ ꯀꯦ ꯒꯨꯖꯔꯥꯜ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯩ ꯃꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯖꯍꯧꯋꯦꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯝꯇ ꯂꯥꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯃꯅꯣꯔꯃꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯣ ꯔꯥꯖꯚꯋꯟꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯅꯩꯌꯦꯕ ꯏꯚꯟ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯐꯥꯎ ꯎꯅꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯑꯥꯁꯄꯥ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯃꯟꯃꯣꯍꯟ ꯁꯤꯡꯍ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯏꯚꯟ ꯀꯪꯂꯥꯐꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯎꯔꯦꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞꯇ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯀꯪꯂꯥꯐꯥꯎ ꯄꯤꯔꯝꯕꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞ ꯂꯩꯔꯤꯗꯨꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯦ ꯋꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯃꯄꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯄꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯤꯞ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯅꯠꯇꯕ ꯆꯤꯟꯗ ꯅꯠꯇꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯠꯇꯗꯤ ꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦꯕ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯄꯨꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯅꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯣ ꯅꯨꯃꯤꯠ 4ꯅꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯍꯜꯂꯛꯀꯦ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯩ ꯁꯣꯔꯤ 30 days ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩ ꯍꯜꯂꯛꯀꯦ 15 days ꯑꯦꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯗꯦ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗꯗꯤ ꯅꯍꯥꯟ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯗꯗꯤ ꯏꯚꯟ ꯚꯤꯖꯥ ꯐꯥꯎ ꯄꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯆꯥ ꯆꯪꯉꯛꯄꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯐꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯗꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐꯀꯤ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯄꯤआरꯁꯤ ꯂꯩꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯄꯤआर ꯂꯩꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯀꯥꯟꯗ ꯑꯐꯕ ꯑꯃꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯄꯤआर ꯂꯩꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯅꯩꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯁꯄꯦꯟꯗꯦꯗ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇ ꯅꯩꯅꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯅꯩꯅꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯩꯅꯔꯕꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯅꯩꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟ ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯅꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯌꯥꯎꯗꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅ MP ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ MP ꯑꯅꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ MP ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯛꯄꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯇꯛꯈꯥꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 500 crore ꯑꯃ ꯀꯟꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤ ꯐꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯌꯥ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ MP ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯔꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯆꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯣꯟꯅ ꯁꯦꯇꯔꯃꯟꯅ ꯀꯣꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯀꯤ ꯈꯟꯅꯕꯗ ꯅꯍꯥꯟꯃꯨꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯈꯟꯅꯕꯗ ꯑꯅꯗꯔ 500 crore ꯑꯃ ꯀꯟꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤ ꯐꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯤꯗꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯖꯤꯔꯣꯁꯦ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯍꯟꯗꯕ ꯖꯤꯔꯣ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯍꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯖꯤꯔꯣꯁꯦ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ सपोज अखोई कौनसे अखोई नॉर्थ ईस्ट याम चौखलीब सेमीकंडक्टर कौन हाइरोने 20,000 25,000 करोड़ हेक्टर सेंक्शन तब रेलवे की हाइरो सिनोसी याम 15,000 असोंगी से अदगी ना अमित शाह ने कौन चले अखोई बोरोगी चले 1,500 करोड़ हेक्टर लाथो जीरो से खर यामे अखोई सिंग योरकाद इंटायर स्टेट इरांग होरगा मयूम लेत्रबा तुम्फम चाफम खांगद्रबा लेबसिदन जीरो से 15 करोड़ अरे याम 150 करोड़ का है याम यामबदी मालका डिवाइड तौरकांदरी इफेक्टिव पीपल डिवाइड तौरकांदरी याम फंगदेब याम फंगत कांदरी अखोई इंडिया की अखोई मणिपुर याम सोबमना डिस्ट्रीब्यूशन से खर सोय सपोज लुपा अशोक मैम से लिसिंग अमम पीबनेब मदु लुपा चंगा चंगा अनि तों पीबुगुंबा अदुदी पैसा दो डिस्प्लेस तौरबा मयूम लेतब लुपा चंगा लिसिंग अमा पीबा हाइदुदी हजिकी मतम सिददी अदुदी स्वाइ लाउन मा गसा ओजा हाइब गसागी थाबन जोंबगी कई हजिक तसी यावसंगी सिदा लंबी चपदा थाव कोलबा नतेबा अदुना अखोइन हाइना मणिपुर की इसा इरांग से सिक्योरिटी ओइरसु फाइनेंस ओइरसु तौरिबसे तौरी तौई अदुबु यौगदबदना एरोप्लेन चंगदबदा अखोइ थाइनिगे लुनादो मदु तोंगा थौरबा लेबा मदुमा माली ने थमस